Ajol yene la kwetse vi kona la di ben ikep ma ching chui akelo botulok mano pia tek ni wek muno nge dong tine kono an la di ben ka chel kitim me Acholi province watie I Ntungamu district man makaminoni tuko pa Acholi me ario Acholi province tuko gi me ario tie ikom Ankole kono gibituko I Ntungamu district man ene kama training session me achiel tika chako time ma wan waworo kilo tuko chua o venue kama tuko man me training in bitime ki ye donc kigu marach lutua condition me kaka training ini peti maber twal kono do an machala didi ben polkara amar kwanyo gimo maber kikum marach dong waneno ba rach ka ini neno all round ka ini ba peti maber macham kene bene rom kela wano bolu tuko mamegwa nyo bene kono ka pe chino wego cham kene lutuko peno ni gin gitu gin mo pieni no udiro nyeta tata kidong no of course no pe wego flowing football bertie donc lutua kit ma waj kere ana mar kwanyo jema bejo kikom gina rajo donc ka wa kwany mabene gwogo nyo ka dong waneno kita ba tikere pobiri work training session ma megwan ini dong bikonyo wa mengeo kirma ba ma wobitu kere ni obedo kere man ini ber gim miro wa keti wiwa chi atam ni ni kai nen wa ber ka to en ku dile ma nyata ber chalo to kien gang ni dong chi koni wolo to wa bi ngeo kita no ba ber kere yung I kuporcheng me Uganda ka kany man no western Uganda so Ntungam district guchol wa mape ka vur bene dan ka vur ka mabe man gien ma taw ni per tek ka bene gunyang ni wan pati mabe ilobro